кутман күн, саламатсыздарбы? Бул Улуттук банктын түз эфири. Эгер баарыңыздарга маалым болгондой, биз ар бейшемби күндөрү саат 2-де түз эфир актуал, сиздерди кызыктырган актуалдуу темаларга түз эфир уюштурганга аракет кылабыз. Менин атым Асель Ахматалиева, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Биз бүгүн жеке финансылык пландаштыруу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Андыктан алыстабаңыздар. Азыр 1 мүнөттөн кийин бизге спикерибиз келип кошулат. Маратовна, хочу работать у вас, моя мечта. Чындыгында эле сиз кыялыңызды орундатсаңыз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Буга чейин анонс кылгандай, биздин спикерибиз түз байланышка чыкты. Бул Анара Сабыр кызы, Улуттук банктын финансылык сабаттуулук тобунун баш кадиси. Саламатсызбы, Анарайым? Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Бүгүн биз өтө кызыктуу теманы алып чыгабыз. Бул жеке финансылык пландаштыруу деп аталат. Баарыңыздарга маалым болгондой, алгачкы 15 мүнөт биз кыргыз тилинде сүйлөшөбүз, андан кийин орус тилинде. Ошого жараша суроолоруңузду да берсеңиздер болот. Анарайым, ушу теманы бизге мындай талдап берсеңиз, негизи эле жеке финансылык пландаштыруу деген эмне? Ал ар бир адамда болуш керекпи? Жеке каржылык пландаштыруу бул адамдын учурдагы финансылык абалын баалоо, финансылык максаттарын коюу жана ошол максаттарга жетүү стратегиясын иштеп чыгуу болуп саналат. Бул процесс негизинен бюджет түзүү менен инвестициялоо, келечектеги пенсиянын үнөмдөө, пенсияга карата акча каражатын үнөмдөө, ошондой эле карыздарды башкаруу менен айкалышат да. Ал эми жеке каржылык план деп атасак, бул ошол жеке пландаштыруунун процессинин натыйжалары болуп чыгат да. Ал учурда финансылык абалыңызды сүрөттөлүшү мүмкүн, же болбосо каржылык максаттарга жетүү үчүн кандай конкреттүү мындай бир кадамдарды жана стратегияны түзө алат да инсан. Демек, Анан жеке каржылык план бул бир нече максаттар үчүн түзүлөт. Эң негизгиси бул финансылык максат. Андан кийинкиси каржыны башкаруу. Финансылык максат деген бул кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү же узак мөөнөттүү болушу мүмкүн. Мисалы биз кыска мөөнөттүгө, мисалы кандайдыр бир гаджет сатып алууну койсок болот. Орто мөөнөттүгө бул балдарга билим берүү жана узак мөөнөттөгү мисалы унаа сатып алуу же болбосо үй сатып алуу, ошондой пландаштарын коюу мүмкүн да. Анан каржыны башкаруу болсо бул ошо кирешелердин жана чыгашаларды уюштурууга жана аларды көзөмөлдөөгө мындай түрткү берет да. Андан сырткары ошо негизги чечимдерди кабыл алуу деп коебуз. Бул ошо түзүлгөн планды инвестициялоого жумшоо же болбосо үнөмдөө менен карыздардан кутулууга мындай негизги ошол багыт тарабына мындай тайманбастан чечим алууга мүмкүнчүлүк берет. Андан сырткары ошо максатка жетүү стратегиясы да ошол жеке планга киргизсек болот. Себеби дегенде бул алдыга коюлган максатка кандай жетүү үчүн негизги кадамдарды чектеп бекитип алса болот. Анан негизгиси дагы тобокелдиктерди баалоо. Бул мүмкүн болгон финансылык тобокелдиктерди анализдеп, аныктап, анан ошол болгон каражаттарды кайсы багытка биринчи учурда жумшоого мындай анализ сыяктуу деп коебуз, талдоо деп коебуз, ошону кароого мүмкүнчүлүк берет. Анан эң негизгиси ошол түзгөн жеке планды аткаруу боюнча тартип. Эң негизгиси ошо тартип керек. Башкача айтканда, орто жолдон ошо планданган акчаларды болобу же башка бир кандай багыттарга мындай жумшабаш керек да. Ошо планды так туура аткаруу үчүн бизге ошол тартип керек.
Мгм. Бизде комментарийлер бар экен, башка темалар боюнча, бирок баары окуп кетейин. Ош шаарында эмнеге 1 жана 2 грамм алтын сатып алайын десек жок болуп калууда, саны чектелүү гана болобу? Ал боюнча кассага сөзсүз түрдө Ош шаарында болсо, Ош шаарындагы Улуттук банктын өкүлчүлүгүнө чалыш керек. Улам чалып турсаңыз болот. Жана буга чейин дагы ушу жумушка орношуу боюнча дагы айтып кетишти. Биздин вакансиялар бизде Улуттук банктын расмий сайтында МБКР чекит KG, ошондой эле биздин Instagram социалдык баракчаларыбызда дагы жарыяланып турат. Андыктан карап туруңуздар. Эгер ошол вакансияларга сиздердин билимиңиз туура келсе, иш тажрыйбаңыз туура келсе, сөзсүз түрдө бергенге чакырып кетмөкчүмүн да. Ал эми урматтуу биздин колдонуучуларыбыз, биз негизи жеке ошо каржылык план боюнча сөз кылып жатабыз. Анан айрым айтсаңыз, ошо жеке каржылык пландын негизи эмне кереги бар, жана ушул жеке каржылык планда бюджетти туура түзүүнүн орду кандай? Бюджетти түзүү бул ар бир инсандын алдыга койгон максаттарына жетүү тактикасы деп коебуз да. Себеби дегенде бюджеттөө менен каржылык жеке план бул экөө бири бири менен айкалышып турат. Эң мындай жеке каржыны башкарууда эң маанилүү ролду ойногон ошо бюджет түзүү болуп саналат. Бюджет түзүү бизге эмнеге жеңилдик берет жана кандай максатка жетүү үчүн мындай ыкмаларды колдонууга мүмкүнчүлүк берет? Бул биринчиден бул чыгымдарды көзөмөлдөө. Башкача айтканда, акчаңыз кайда кетип калганы, кайда кетирип атканыңыз, эмне сатып алып, эмнеге коротуп атканыңыздын баары ошо бюджет көрсөтөт да. Анан кирешени пландоо. Мисалы, сиздин кирешеңиз болжолдоо, мисалы жакынкы жана алыскы мөөнөттө канчалык кирешеңиз бар, алар кандай, каяка жумшасаңыз кандай туура болот, же болбосо баягы приоритеттүүлүк деп коебуз, артыкчылыгын, ошо чыгымдардын артыкчылыгын кайсы жерге эң биринчи очередте кезекте жумшаш керек, же болбосо ал күтө турат, башка чыгымдар болуп калышы болобу. Башкача айтканда ошо бюджетти түзүү менен биз ошо пландын баарын түзүп алабыз дагы, ошо план менен анан ишти ошо кирешебиздин баягы белгисиз тарапка кетип калбастан ошол планы менен каяка кеткенин биз анализдеп талдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Жана ошол талдоодо биз кийинки айга болуп калабы, кийинки бир мезгилге болобу, ошондо акчабызды баягы туура эмес сарптаганыбызды ал жерди кыскартып, же болбосо баягы артыкчылыгы башка бир пункт болсо ошол жака жумшоого аракет кылсак, ошондо бизде мындай бир тартиптүү бир иреттүү акчаны коромжолдогон болобуз да. Анан мында дагы бул финансылык тартип деп коет. Финансылык тартипти биз ошо бюджетке кандай бюджетибизди түздүк, кандай пландаштырдык, ошонун баары менен гана иш жасашыбыз керек да. Башкача айтканда, орто жолдон баягы импульсивдүү сатып алуулар деп коет. Орто жолдон баары эле көзгө көрүнгөн тигиниси жагып калса, аны сатып алып, анан дагы бирдемке жакшыраак Жарнактарды көрүнүп көрүп калса, ооба. алып. Башкача айтканда, ошо менен акчабыз каяка кеткени билинбей калат. Вот ошондой болбош үчүн биз ошо бюджетти да түзүбүш керек, бюджетти ошо пландын негизинде түзөбүз. Мгм. Ошо кошумча суроодо демек эме деп айтса болобу, мисалы үчүн, эгер адам өзүнүн канча киреше табаарын билсе, канча чыгаша кетирерин билсе, ошону үнөмдөсө болобу, башкарса болобу? Эгер ошол Ошол бюджетти билим. түзүү менен биз үнөмдөөгө шыктанабыз да. Себеби ошо бюджетибизди карап, бул жерге мынча акчам кетет экен, бул жерде мынча, бул жерин кыскартсам болот экен, бул баягы пункт боюнча кичине акчам көбүрөөк кетет экен дейт да. Ошол көбүрөөк кете турган жерин дагы үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Башкача айтканда, так план жана так бюджет болгондо адам өзүнүн финансылык кирешелери менен жана ошо чыгымдарын мындай бир чаржайып кетпейт да. Негизинен биз деле жумуш кылганда пландап кылабыз да, бүгүн бул план ишибизди кылабыз, бүгүн эртең ишибизди кылабыз деп. Баягы 1 2 3 4 деп жазып алабыз го. Ошол сыяктуу эле бул ошол киреше менен чыгашаларды да ошондой пункттарды түзүп алса, адам өзүнүн акча каражаты каяка кетип атканын так жана анык биле алат. Ар бир каржылык планды дагы ошо биз
кандайдыр бир максат үчүн түзөбүз да. Сиз дагы айтып кеттиңиз, бул максат коюунун абдан мааниси чоң деп. Негизи эле ошо максатты кантип коюу керек? Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Мгм. Жеке каржылык максат бул баарыбыз эле кыялданабыз да, ой, машинем болсо, үйүм болсо, анан мындай көп акча тапсам деп эле ойлойбуз да, бул кыял деп айтабыз. Муну үчүн бул баягы жөн эле ойлонуу, мындай кандай десем, бир кыялдануу да, бирок бул кыял, бул максат эмес. Максат бул логикалык жана реалдуу пландаштырылып өлчөнгөн кыял. Башкача айтканда ошол кыялыбызды мындай бир логикалык Аракеттер менен, аракет менен жана ошол реалдуу болуш керек да. Мисалы, баягы кыялданып жата берген менен баягы иш жүрбөйт да. Ошон үчүн ал конкреттүү болуш керек, өлчөнүүчү болуш керек, жетүүгө боло турган болуш керек жана негизгиси бул мөөнөт коюш керек. Мисалы, мен эмдиги жылы эс алганы барам көлгө. Ага мынча акча керек деп туруп, ошону пландаш керек дагы, анан ошо планга максат коюш керек. Аны максатты аткарыш үчүн ошо пландаш керек. Ошо максатка жетүү үчүн, мисалы, ай сайын 1000 сомдон алып коембу же 500 сомдон алып коембу деп ошону өзүнчө коюп коюш керек. Ошол анан убактысы келгенде, мисалы, көлгө барып эс алганыма 50 000 сом деп коелу. Ошо 50 000 сомду пландаштыруунун аркасынан, ай сайын акчаны бөлүп коюунун аркасынан ошого жетсе болот. Бул максат дейбиз. Ошол максаттын да бир нече түрлөрү болот да. Бул ошо финансылык максат. Башкача айтканда, кандайдыр бир ошо акча каражатын топтоо максаты да. Анан каржылык максат бул башкарууну өзүбүзгө койгон акча максаттары болот да. Мисалы, жана бул максатка жетүү үчүн көптөгөн жолдор бар. Мисалы, ошо кенеде өзүбүздүн хоббибиз менен, ар бир адамдын хоббиси болот го, ошо хоббиден акча табуудан баштап, анан аманат түзүүгө чейинки мындай максаттарды дагы ошентип бөлүштүрүп койсо болот да. Анан негизинен максат коюунун алдында бул жана смарт системасы деп коебуз, баарыбызга белгилүү. Бул эмне? Бул конкреттүү. Башкача айтканда, ошо максатка жетүүнүн мындай өлчөй турганы болуш керек да. Кандай десем, бир ачыгын айтыш керек да. Мен бул максатка мен бул максатым конкреттүү болуш керек. Жана айттым, көлгө же болбосо машина алам же үй алам деп туруп, анан анын ошо мөөнөтүн коюш керек. А мөөнөтсүз максат бул уже баягы аягына чыкпай калган максат деп коебуз. Ошондо мөөнөтүн койгондо адам ошого жетүүгө да тырышат. Анан өлчөнө турган болуш керек да. Кандай дегенде өлчөнөм? Мынча сомдон алып коюп турам деген да. Бул өлчөнгөн. Анткени бир сумманы сразу алып коюш кыйын болот. Анан эгерде бүгүн бул айда ошол максатыма бир өлчөнгөн акчаны койбой койдум, эмки айда 2 эсе кылам деп коет. Андай болбойт. Эмки айда дагы бир кандайдыр бир чыгымдар чыгып калат да, ал дагы ишке ашпай калат да, ошондон адам максатына жетиши бир аз убактысы чоюлуп калышы мүмкүн. Анан ишке ашыра ала турган максат коюш керек. Мисалы, отуруп мен конкретно жана үй алам же машина алам десе, бул ошого жетет. А мисалы, айга учуп барам же болбосо дагы самолет сатып алам деген, бул эми, конечно, мындай оорчундуу максат болуш керек, бирок ал абдан убакытты талап кыла турган нерсе. Анан жана жогоруда белгиледим, бул чектелген убакыт болуш керек. Анан максаттардын эң бир маанилүү экенин аныкташ керек да. Ага кайсы максат маанилүү учурда же болбосо кыска мөөнөттүү максат кайсы болот, ошол учурда аныктап алып, анан артыкчылыктуу иретин айтабыз го, жайгаштырыш керек. Мисалы, бүгүн ушуга жетсем, ай сайын бөлүп алып, чоң максатка жетиш үчүн аны кичирээк максаттарга бөлүп алса, ага оңоюраак да жетет да. Анан иш аракеттерди иштеп чыгуу керек. Мына мисалы, бул айда мен момунча акчаны бул максат, кичинекей максатыма жеткирем, же болбосо кийинки максатыма жеткирем деп, же болбосо ошол максаттарга жетиш үчүн бизден бир 4-5 конверттин принципи деп коебуз да. Башкача айтканда, алган акчаңызды 4-5 конверт деп коебуз. Ар бир конвертке өзүнчө салып коюп, бул тамак ашка, бул мындай
бул максатыма тиги максатыма деп номерлерин жазып ар бир конверттин сыртына жазып койсо, ошол улам конверттерди ачкан сайын баягы адамдын энергетикасы да деп коебуз го көп таасир берет деп. Анан ошонун баары дагы мына чоң бир максатка жеткенге түрткү болот. Ошо акча топтоо боюнча дагы айтып кеттиңиз, анда менде акыркы суроо пайда болот. Негизи эле ошол акча топтоо боюнча улантсак да ушул маселени, көп учурда биз акча топтойбуз деп максатыбызга чогултуп баштайбыз, бирок ортодо күтүлбөгөн окуялар болуп кетет. Ошол нерселерге акчабызды корото беребиз да. Ушул боюнча кризистик ситуацияларда кандайдыр бир принциптер барбы? Акча топтоонун кандай кеңештерди берип кетесиздер? Негизинен ошо жеке пландаштыруу, жеке план, максат коюу, акча топтоо бул бири бири менен тыгыз айкалышта турат да. Биринин аркасынан бири эле келип чыга берет. Мисалы биз бир нерсеге акча топтойбуз деп коюп койдук. Анан кокустан бир күтүлбөгөн жагдай чыгып калды деп коелу. Ал жагдайда ошо кандайдыр бир суммадагы акча каражаты керек болуп калды. Биз эмне кылышыбыз керек? Баягы эң биринчи эле баягы адам тынчсыздана баштайт да, ой кантип жетем, акчамды каяктан табам, тиги болот деп. Ошондой абалдан мындай сабырдуу болуш керек дагы. Ошо жана бюджетиңизди, планыңызды карап чыгышыңыз керек. Эгерде планда ал баягы пунктубуз жок да, капысынан чыгып калды да, ошону биз кырдаалды баалашыбыз керек. Бул капысынан чыгып калды, значит мен биринчи же экинчи пункттан үнөмдөп алышым мүмкүн. Же болбосо бул бүгүн мисалы бир пункт көйнөк алыш керек, мен тойго барышым керек эле деп бир пландаштырып коебуз да, значит ал көйнөктү албай эле ошол зарыл болуп турган баягы приоритеттигин аныкташ керек да, ошол жака бөлүп алыш керек. Карыздан качыш керек. Негизги бул баардык ошо пландын баарын карыз. Азыр карыз ала коем да, анан кийин тиги ошо күтүүсүз жагдайды жаап койсом, анан кийин карыздан кутулуп калам дейт. Андай ошо жагдайдан качыш керек да, эң негизи карыз алуудан баш тартышканга аракет кылыш керек. Андан көрөкчө ошо кошумча акча каражатын издеш керек да. Каерден кошумча каражат алам? Бир жерде бир баягы подработка кыла каламбы, кошумча жумуш алып, же болбосо жана түзгөн планыңызды аныктап, анализдесеңиз эле ошо акча каражат чыгып калат. Анан ушундай күтүүсүз жагдайдан алыс болуш үчүн негизинен башынан эле акча каражатыңыз түшкөндө өзүңүзгө өзүңүз расчет кылыңыз деп коет, эсебин жүргүзүңүз, өзүңүзгө өзүңүз төлөңүз деп коет да. Башкача айтканда ошол финансылык жаздыкчаны топтоо, ушул мындай күтүүсүз акчалардан чыгарып кетет да. Ар бир алган кирешеңизден 10%тен 30%ке чейин бөлүп койсоңуз, ошол ушундай күтүүсүз жагдайдан абдан мындай көп чыгарып кетет да, жардам берет, колдоп кетет ошо финансылык жазыкчаңыз. Анан биз айтып атпайбызбы, кээде той топурга, анан бир туулган күндөр андай мындай болуп калат деген учурлар болот. Эми адам баласы негизинен баягы туулган күндөр болобу, тойлор болобу, ошолордун 90%ын алдын ала билет. Анткени бизде азыр чакырыктар бир ай мурун келет, же токлаган күн, бул айда мынча туулган күн. Ошону дагы мынтип планга киргизип койсо, ошондой күтүүсүз жагдайлардан чыгып кетет да. Мындай Демек, целый бөлүштүрүп стратегия койсо болот. турбайбы, ойлонуш керек Ооба, экен, бул ошо жеке пландаштыруу деп атпайбызбы, негизи ошо баары жеке пландаштыруудан чыгат да. Анан эгерде ошо жеке пландаштырууга сөзсүз түрдө ошо финансылык жаздыкчаны топтоо дегенди киргизсеңер, ага ай сайын болобу, күн сайын болобу, негизи акчаны бөлүп турса, көп учурлардан куткарып кетет. Мындай жагдайлар кандай, ошол лайфхак деп коебуз го, ошол акчаны топтоо лайфхактары ошо Финсабат деген биздин сайтыбызга кирсеңиздер, ошол жерде бүт толук маалымат берилген, кандай ошол топтоонун жол жобосу, даже күнүнө 1 сомдон чогултканда дагы жыл аягында канча сом чогулаарын ошо бүт эсептери менен берилген. Кеңинирээк маалымат ошо биздин Финсабат сайтыбызда жайгаштырылган.
Рахмат, абдан пайдалуу маалымат болду финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча. Анда эмесе биздин убактыбыз ашып баратат. Биз маегибизди расмий тилде улантсак, ошол эле маалыматты биздин орус тилдүү көрүүчүлөргө да бөлүшүп кетсек, э? Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Мы продолжаем наш прямой эфир на русском языке. И с нами Анара Сабыркызы, главный специалист группы по финансовой грамотности Национального банка. Здравствуйте еще раз, Анара Сабыровна. Добрый день, уважаемые слушатели. И тема нашего сегодняшнего эфира звучит «Личное финансовое планирование». Вот что это такое? Первый вопрос. Личное финансовое планирование. Есть такое понятие, как личный финансовый план. Личное финансовое планирование – это процесс управления личными финансами, который включает в себя оценку текущего финансового состояния. А личный финансовый план – это отражение результатов вот этого личного планирования. То есть мы можем в этом личном финансовом плане описать текущее финансовое положение, а также конкретные шаги, стратегии, которые необходимы будут для достижения каких-либо наших финансовых целей. Смысл личного финансового планирования – это необходим для нескольких ключевых целей. Это определение финансовых целей, это управление финансами, это принятие обоснованных, четких решений и разработка стратегий для достижения этих наших целей. И самое главное – это дисциплина. То есть мы, разработав свой личный финансовый план и финансовое планирование, мы должны четко ему следовать. Дисциплина, она прежде всего дает выполнение и достижение этих поставленных наших целей. То есть личное финансовое планирование и личный финансовый план, они тесно взаимосвязаны, и отсюда истекает как составление бюджета, как постановка целей. Ну, об этом мы сейчас, наверное, более подробно поговорим. Да, вот как раз, да, по второму вопросу, по бюджету, да, вообще, зачем нужен нам такой, да, каждому человеку финансовый план, и какую роль в нем играет составление бюджета? Планирование и составление бюджета – это тактика, которая может привести каждого человека к своим финансовым целям. Первое, что нужно, это контроль расходов. То есть мы составляем бюджет и контролируем свои расходы, чтобы расходы наши были четко шли по бюджету. И планирование доходов, то есть доходы у нас могут быть как заработная плата, так и, то есть основной доход и какие-то вот дополнительные доходы. То есть мы, расписывая, куда мы можем потратить эти наши доходы, мы будем четко контролировать, куда уходят наши средства. Финансовая дисциплина. То есть в любом случае, когда речь заходит о личных финансах, о планировании, всегда должны придерживаться финансовой дисциплины. Иначе мы не можем достичь своих основных цели, куда мы стремимся. Да? Для чего наши деньги мы собираем, копим, либо как мы их тратим. То есть любой бюджет, он должен неукоснительно соблюдаться как со стороны финансовой дисциплины. То есть мы должны четко этому следовать. И обнаружение проблем. То есть мы, составляя бюджет и план, мы можем знать, куда мы можем, то есть куда наши денежки уходят. То есть какие-то спонтанные покупки, это тоже уже несоблюдение дисциплины. Откуда мы можем немножко сэкономить. То есть это нам дает полный анализ. И стимулирование сбережений. То есть составив бюджет и следуя по его выполнению, мы можем выявить, где мы можем откладывать деньги на сбережения. Для чего нужны эти сбережения? Для формирования своей финансовой подушки безопасности, которая выручает во многих случаях, когда появляются какие-то непредвиденные ситуации.
Мгм. Все-таки каждый человек, составляя финансовый план, ориентируется на постановку, да, для достижения какой-либо цели. А как вот правильно поставить цели, чтобы не забыть, чтобы не поменять, да? Или в основном бывает, что просто забываешь. Да, в основном мы всегда путаем цель и мечту. Мгм. Мечта — это поехать на Канары, слетать на Луну, купить вертолет. Это все мечта. Но цель — это логически обоснованная и реально спланированная мечта. То есть мы устанавливаем конкретные сроки, мы устанавливаем э, конкретно, когда мы хотим достичь эту цель, да, она должна быть измеримой, ну, естественно, как бы обоснованной, да. То есть цель — это как раз-таки основа финансового плана. Э, Для достижения какой-либо цели сейчас мы как бы можем рекомендовать применять систему SMART. То Мгм. есть это конкретная конкретика. Мгм. Четко определяем, что мы хотим достичь. Второе — это измеримое. То есть сумма денег, она должна быть конкретной. Чтобы достичь этой цели, мы ежемесячно, ежедневно, либо еженедельно откладываем такую-то сумму денег. Достижимая, да, надо убедиться в том, что мы можем этого достичь. Ну, а не так, чтобы она была расплывчата, да, и Мгм. э, соответствовать нашим жизненным приоритетам и Мгм. ограничены во времени. Если мы просто скажем, что мы хотим купить машину, ну и будем на нее копить неизвестно сколько времени. А если мы поставим цель, хотим купить машину, например, к концу 26 года, и в сумме, например, за ну, 10 тысяч долларов Мгм. ориентировочно, то мы ежемесячно будем стремиться к этой цели. То есть у нас Мгм. уже есть конкретная цель. И мы каждый раз, просматривая наши вот цели, мы можем их менять по приоритетности, мы можем их менять по времени, но, конечно, лучше ближе по времени, чем дальше, да? Мы же хотим это быстрее достичь. То есть цель, когда человек ставит цель и целенаправленно накапливает эти деньги, это реально достижимые цели. Мгм. Как накопить деньги на цель? Но накопить это ежемесячно. э, Есть же такой принцип, да? Как получил деньги, заплати себе сам. Мгм. То есть первое это Сам вы и своим конкретно, целям, да, да? да, чтобы мы же уже поставили цель, хотим Мгм. купить машину, например. То есть мы, прежде чем тратить деньги, мы должны сами себе заплатить. Мгм. Принцип там 4-5 конвертов. Можно прям написать на конвертах для машины, например, срок такой-то, либо для дома, либо на обучение. И делим эти деньги по этим конвертикам. То есть, конечно, здесь уже мы должны вычесть за вычетом первых необходимостей. Это продукты, это еда, это одежда там для детей, и кроме этого мы начинаем, как говорят, да, вода камень точит. Потихоньку откладываем, можем достичь эти цели. Вести учет доходов и расходов. Мгм. То есть четко должно быть отслеживание. Не должно быть, например, вы распланировали, составили в бюджете, всю сумму распределили своих доходов, и в то же время, получается, вы совершаете импульсивные покупки, необдуманные. То есть это тоже может вас отбросить далеко на несколько, там, какой-то период от достижения ваших целей. То же самое, да, то есть составление плана, составление бюджета, личное планирование, постановка целей, это все и накопление, естественно, денежных средств, это все между собой тесно, очень тесно взаимосвязаны. Можно для накопления денег использовать какие-то дополнительные источники доходов, да.
либо автоматизировать систему, то есть открыть отдельный счет в банке, Мгм. отдельную карточку и деньги сразу, чтобы ну, не было соблазна их потратить, сразу же перечислять на эту карточку. Естественно, про них мы забываем. Э, Просто ежемесячно туда перечисляем. И самое главное, чтобы накопить деньги, это избегайте Мгм. получения денег в долг, либо Мгм. получения кредита. То есть это не просто не просто не на неопределенное, а на долгое время вас отдалит от вашей цели, потому что вы думаете, что возьмете эти деньги, перекроете что-то, а по-любому вы должны будете возвращать. Кредиты, вы должны и кредиты еще и процентами возвращать. Поэтому лучше найти дополнительный источник доходов, чем брать кредиты и занимать деньги в долг. Мгм. Мне понравилось то, что вы сказали вот про конверты, да. Но это хорошо, когда наличные деньги. А сейчас вот идет цифровизация, и люди в основном электронно, да, хранят деньги. Вот Ну, в этом в случае, таком да, случае, можно открыть дополнительно то, что вы две-три сказали. карточки, да, у нас как бы Для ограничений в цели, да? этом же нету, и можно в разных банках открыть карточки, ну, потому что у нас же иногда бывает, что, например, какой-то платеж только в одной карточке, с одного банка проходит, да, то есть вот для этих случаев можно открыть несколько платежных карт и перечислять туда сразу деньги. И не трогать. И, ну, естественно, это самое главное условие, не Мгм. трогать их. И у меня последний к вам вопрос. Бывает часто, ты копишь деньги на цель, но какие-то непредвиденные ситуации могут быть. И все равно приходится тратить от того, что ты отложила. И как в таких ситуациях быть? Есть ли конкретные принципы? Что вы можете посоветовать в таких ситуациях? М, Бывает, мы Мгм. вроде как бы жизнь идет своим руслом, и вдруг какой-то неожиданный момент, неожиданно непредвиденная ситуация, ну, надо что-то поменять, что надо что-то, не знаю, трубу прорвало, да, машина сломалась или что-то такое-то. В этом случае, конечно, мы начинаем в панике, где найти деньги, как найти деньги. И, естественно, соблазн того, чтобы взять, использовать те деньги, которые мы копили на мечту, очень велик. Ну, конечно, лучше использовать те, которые у нас под рукой, нежели где-то искать. В этом случае надо, самое главное, не паниковать, да, открыть свой план, открыть свой бюджет Мгм. и просмотреть, где мы можем сэкономить, что мы Мгм. можем, то есть приоритетнее у нас стоит сейчас задача закрыть вот эту ситуацию, да, значит, мы должны пересмотреть свой бюджет и сказать, например, если статья стояла купить себе одежду, то есть мы от нее отказываемся и закрываем ту возникшую ситуацию. Мгм. Брать долг как раз-таки в этом случае вообще не рекомендуется. Почему? Потому что, как я уже выше отметила, это приведет, может привести в конечном итоге к долговой яме. Пусть даже небольшая сумма, но она возникнет. В этом случае вот нужно пересмотреть свой план, свой бюджет, выставить приоритет. То есть в данном случае Для чего приоритет нужен, да, это, финансовый да, план? конечно. И для вот таких ситуаций мы всегда рекомендуем из принципа вот как раз-таки заплати себе сам, откладывать от 10 до 30% и формировать Мгм. свою подушку финансовой безопасности. Как раз в таких непредвиденных ситуациях эта подушка здорово выручает. Вот. И э, перепланировать. Мгм. Самое главное перепланировать свой бюджет на тот момент. Мгм. И это, конечно, когда непредвиденная ситуация. А когда вот всякие дни рождения, той, у нас всегда это очень много таких событий хороших, приятных, мы, как правило, 90% из этих расходов уже заранее знаем. То есть знаем, когда у кого дни рождения. Э, За месяц и за У год кого приглашают это, на да, какие-то, ужасно. да, той праздники. То есть бюджет на месяц, план на месяц можно составить с учетом таких расходов. И, Мгм. естественно, всегда расходовать деньги по мере того, ну, как скажем, по своей возможности, да. То есть не так, чтобы кто-то понес 5000, я что, не такой, что ли, что я хуже него, и 5000, а между этим 5000 они глубоко бьют по карману. То есть нужно Мгм. по возможности и по э, бюджету, который вы составили. Более подробно, как еще можно накопить денежные средства и как можно избежать таких непредвиденных ситуаций, можно
ознакомиться на обучающем портале Национального банка, который называется Финсабат. У нас есть там лайфхаки представлены, очень подробно и интересно. То есть иногда даже когда мы обратно возвращаемся, начинаем перечитывать, мы даже открываем для себя много нового. Оказывается, мы упустили вот такие моменты. Вот так Хорошо. вот можно накопить Мгм. деньги. И можно подытожить то, что в любом случае можно переосмотреть расходы, но ни в коем случае не трогать отложенные деньги на цель. Да, да. Мгм. Тогда мы Ставить. можем достичь наших целей, наших планов. Мгм. Спасибо вам большое за то, что уделили время и рассказали очень понятно, доступно для... Это, я думаю, большой вклад, кто нас смотрит и кто действительно будет вот это на практике осуществлять. Да? Ну, а я напоминаю, что с нами была Анара Сабыр-Кызы, главный специалист группы по финансовой грамотности Национального банка. Мы обязательно сохраним это видео. Делитесь со своими друзьями, близкими и до новых встреч. Я думаю, что полученная сегодняшняя информация будет полезна для многих, и я буду рада, если это так получится. Всего Спасибо. доброго.